Muthi ari wa Jumamothi tariki nacio ari 30 mathaa thi wa 36 tukiinikiria mwaka uyu wa 2023 agitidia atia nani ni ndagiukana ndageikarira metha ya Muthingi TV Mohoro Hwaiini ngikumenyithia uria bururi wa gitinda ukiriunga ituri-ini ngurani no mbere ndaya mate na thini wa Mohoro Hwaiini. Asipotoa hiyo finance bill tutarudi kwenye uwanja. Mutongoria wa mwaho wa mung'ethaniro Raila Odinga kwanirira gucokeria kwa mirurungano mwaka ukite wa 2024. Tulikuja na zimamoto lakini moto ilikuwa tayari imezimwa na wananchi. Ingawaje tulikuwa na changamoto ya kufikia pahali nyumba ilikuwa kwa sababu pahali ambapo iko ndani sana. Na family mwe gukua kuma na mutino wa mwaki uria ukite na njira ya Kiriga county-ini ya Kiambu. Shari jakuwa mzuri sana kwa hii mwaka. Umekuwa na ups and down, shari imerudi chini. Na hihi mwaka waku urahana gate uyu turete kuinikireria ni turakumenyithia moni mamwe ma Akenya. Na riboti ni ya mwanya turi na njamba imwe kuranire wira-ini wayo wa ucori. Leo tukenyitanira na ngai kuririkania no kenyitanira nani na njira ya imwe kwa imwe. Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV. Ningi kwa mukira ria kwa ni Mwangi walia na maria twikuhariirie ni ati mutongoria wa mwaho wa Azimio la Umoja Raila Odinga ni agikirie rite na thirikari ya Kenya Kwanza wikorwo igiteaniria watho wa kigina wa mwaka wa 2023 kuringana na Odinga. Kenya aingĩ nĩ makĩhatĩrĩrĩkĩte na njĩra nene ona kumana na magoti marĩa makigathĩkĩtwo kũrĩ indo ngũrani. Raila augĩte atĩ Akenya makĩrĩ na matanya ma kwambĩrĩria mwaka wa 2024 na makĩrĩ na matanya atĩ ngarama ya ũtũrĩre nĩ ĩgũkorwo mũkana wa gũgacokeria mĩrũrũngano 2024 nĩ ĩgũkorwo ĩkĩrongoreria watho ũyũ. Ituria kihana ihoru nirio rekirite itura-ini ria Kabosha mwena wa Nyathu na Kabete guku ni kaunti-ini ya Kiambu thutha wa mutumia na ciana nirio ni mwaki maritoro utuko wa gukia umuthi. Acio ana ni mutumia wa ukoro wa miaka 40 mwiritu hamwe na imwana igiri na mahofanirio ni mutino ucio thiini wa nyumba yao ya mabati iria maraikaraga. Jina naitwa Edward Kinyanju. Kwa wakati huu na hudumu kama MCA wa hii ward ya Nyadhuna. Tulipata hii janga ya moto ambayo ilianza saa 8 ya usiku tukiamkia siku ya leo. Okay. Ready, go. Sasa leo ni siku tarehe 30. Kesho itakuwa tarehe 31. Tutaanza mwaka mpya. Wakenya wameteseka mwaka hii 2022. Walianza hii mwaka 2023 ikiwa walikuwa na matumaini. Maana yake kulikuwa na ahadi ambayo ilitolewa na hawa jamaa. Walisema wakiingia katika serikali ati mahasla watasikia vizuri. Mahasla, mama mboga, jua kali, boda boda. Yale ikawa ni maneno peke yake. Yale yalikuwa maneno tupu ambayo yalikuwa haina maana. Ni kama kunyamba kwa punda. Kwa Kenya haya mwaka 2023 wana matumaini karibu mwaka 24. Lakini sisi wenyewe tulisema gharama ya maisha ilikuwa ni juu. Tukamwambia serikali wasiongeze ushuru. Wakazidi kuongeza ushuru. Na hiyo ndio imeleta hasara kubwa kwa Wakenya. Tunasema mwaka mpya hii sheria ya kodi mpaka itolewe. Ile finance bill mpaka itolewe. Asipotoa hiyo finance bill tutarudi kwenye uwanja. Tutakuwa Wakenya uwanjani. Tufanye namna hiyo. Nataka tufanye namna hiyo. Wakazi wanaunga mkono, nione mkono hapa. Hii hatutaki mchezo na mwaka kwa nyuma ya baba Raila Amolo Odinga kufanya kazi, na tunaingia kwa mwaka mpya
mkijua kwamba hali ya uchumi ni mbaya, hali ya uchumi ni ovyo, hali ya uchumi inanyanyasa wananchi, bei ya bidhaa zimeenda juu. Kwa hivyo sisi tunamwambia wale wanajigamba ya kwamba wako katika serikali kuu, kama kweli nyinyi ndio mmechukua serikali, mungetangaza ya kwamba ile finance bill imetolewa na bei za bidhaa zimekuja chini. Mimi najua kama rais angekuwa ni Raila Amolo Odinga, wananchi hawawezi kuteseka hata kidogo. Kuna sia ya Kisumu Busia. Kama anusi gavana kwa achiel gumiso to tutigane na icio cia mikana ya mirurungano tukiyoke nginya kaunti-ini ya Kiambu. Riboti-ini ya kihanani ati ni gugitigitwo na kia itũra-inĩ rĩa Kabosha gũkũ nĩ Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu, na nĩ kũrũmĩrĩra andũ atatũ a nyũmba ĩmwe kana gwĩkorwo magĩkua mwaki kũrerĩkana atatũ aya arĩa nĩ nyina na ciana ciake igĩrĩ a ũkũrũ wa mĩaka 22 na 16 magĩkorirwo makĩhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ ici cia mwaki nyũmba-inĩ ĩrĩa marakĩrĩ toro mwaki ũrĩa ũtuthũkĩte na njĩra ya kĩrigano. Na ũkĩrĩ ũguo ũthuthuria nĩ ũtigĩrĩra atĩ kĩhumo kĩa mũrĩkana Bacia Wawajere na riboti ino makiria. Ituria kĩhana ihoru nĩrĩo rĩkirĩte itũra-inĩ rĩa Kabosha mwena wa Nyathuna Kabete gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa mũtumia na ciana ciake ithatũ kũhobanĩrio nĩ mwaki marĩ toro ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Acio ana nĩ mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 40, mũirĩtu hamwe na imwana igĩrĩ, na mahobanĩrio nĩ mũtino ũcio thĩinĩ wa nyũmba yao ya mabati ĩrĩa maraikaraga. Jina naitwa Edward Kinyanju. Kwa wakati huu nahudumu kama MCA wa hii ward ya ambayo ilianza saa 8 ya usiku tukiamkia siku ya leo, ambako wakati tulikuja na zima moto tulikuta mama amezaa chomeka kiwango ya kutojulikana na watoto wake watatu, vijana wawili na msichana mmoja ambaye alikuwa katika college, hao wengine walikuwa katika secondary school, na kijana mdogo alikuwa anaenda darasa ya 5. Okay, mimi naitwa JJ Mwaniki na kwetu ni hapa Nyathuna, na huyo mama amechomeka pamoja na watoto wake ni sagasi yangu. Nimekuta nyumba imechomeka mpaka yote ikaisa na imebomoka, na nikaangalia shughuli za polisi kwa sababu walikuwa wamefika kitabo, na nikaona wakichukua mili. Baadaye tukafuata hiyo mili mpaka kwa mochari. Sasa ile mambo nimeona hiyo mili imechomeka kabisa. Kihumo kia mwaki ũyũ ona gũkĩrĩ ũguo gĩtirĩ kĩramenyekana, aikari magĩtarĩria ona thengia wa ngakoria mwaki gwĩ na kimwe kĩhotire kũhonokia na zima moto, lakini moto ilikuwa tayari imezimwa na wananchi na moto ya kufikua kwa sababu ndani sana, lakini tulijaribu ile yote tungeweza ndio tuweze kusaidia. Yes. Kiini cha moto kwa wakati huu hatujaweza kujua, na ndipo tunafanya uchunguzi bado unaendelea kufanyika ndio tujue kiini hasa cha moto, kwa sababu hata gasi ililipuka baadaye. Kwa hivyo hatujaweza kusema ni kiini au chanzo cha moto, hatujaweza kubaini ni nini, lakini maafisa wetu wa vitengo mbalimbali wanaendelea kufanya uchunguzi. Mũkonde nĩ county commander wa borithi gĩcigo-inĩ gĩkĩ Anthony Mbogo, ũrĩa wĩranĩirie ũthuthuria wa kũmenya kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mwaki ũcio nĩ wambĩkĩtwo, rĩrĩ mĩĩrĩ ya acio ana ĩtwarĩtwo mũcara-inĩ ya Thogoto. Kama familia na kama mzee wa kijiji tungeomba kwa heshima kubwa kama polisi wangeharakisha hii maneno ndio tujue kiini, kwa sababu hatuwezi kusema ati ni watu walifanya au nini, lakini tungewachia polisi kama watufanyie haraka tujue kiini ya hii, kwa sababu hii ni mkasa wa familia shida kubwa sana. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV njĩtagwo Bacia Wawajere. Nĩ ngatho Bacia Wawajere nĩ tondũ wa riboti ona tũgĩkĩendithĩria family ĩyo, tũgĩkĩmendithĩria thayũ kuma gũkũ kwa Mũthingi TV. Tũgĩtigane na icio tũkĩrongoria ciĩgiĩ ũrĩa mwaka ũrakĩhanaga na nĩ atĩ ahũri biacara nĩ marutĩte kana matiganĩte nĩ marutĩte mawoni mao igũrũ kana rĩgiĩ
mwaka uyu wa 2023 aingi ao makiuga ati biacara iragikoretwo ihatĩrĩrĩkĩte na njĩra nene gũkũringithanio na mĩaka ĩngĩ, na nĩ makĩria kumana na kwambatĩra kwa ngarama ya mũtũrĩre, wongerereku wa magoti oro ũndũ ũmwe na thogora wa indo itiganĩte. Rĩu makĩrĩ na mwĩhoko atĩ mwaka wa 2024 mwaka tũrorete maũndũ nĩ magĩkorwo makĩhotete gũkorwo akĩaranĩria na amwe a Kenya na agĩtũharĩria riboti ĩno. Oriri tutigitie mathaa manini tukorwo tugitiriha mwaka uyu wa 2023 Kenya na njĩra nene ũhaguku wa wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ, na macũngĩrĩra tugathie ĩmwe kwa ĩmwe nginya gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi gũthikĩrĩria mawoni mao kana mateta mao. Kumekuwa na ups and down, biashara imerudi chini, vitu kulingana vile ukilinganisha last year na sasa hivi vile kuko hii mwaka unaweza tuona tu mambo tu, taxi inaongezeka, kila kitu inaongezeka, maisha inapanda. 2023 hii mwaka ije kwa fine kiasi. Eboso, mimi nafanya kazi hapa Tomboya. Biashara ijakuwa mzuri sana hii mwaka. Ukikompea na ile mwaka imeaffectiwa na hii maandamano. Biashara iko chini kabisa. Hata sasa kuna wale wako Nairobi hawajatravel kwenda ushago, ile mwaka kama kawaida wamezoea. Hata mimi mkazi Nairobi nakuanga sasa nishaenda nyumbani, lakini venye biashara iko hii mwaka hakujakuwa kuzuri. So imebidi nikae hapa nione venye kama nitauza yetu, pata stock yetu mzuri. Jua tu na hatuna hata bado tunazalisha stock yetu basi. Biashara imekuwa chini sana. Biashara inatupeleka vibaya sana. Especially hii mambo ya taxi venye iliongezeka. So unapata kama ni vitu zinakuja na bei ya juu sana, so ukiuza unapata unauza na bei ya juu. So kama ni customer alikuwa anauziwa, like unaweza kuwa ungekuwa unauzia customer na kiatu na pesa ya chini. Let me say Quintly, tuko na Quintly, tulikuwa tunauza Quintly na 2K. Sasa hii so unapata tunaiuza kama na 28 3K. Before convince customer achukue hiyo kiatu imekuwa mbaya sana juu customer anaona anamwibia. Sasa watu wengi hawakuweza, hata wengi hawakwenda sherehe juu maisha imepanda tu, unaona. But trust ukiangalia hata ufeel ile, unaona ile vile ulikuwa na feeling Christmas yenyewe, ina feeling Christmas yenyewe hiyo ilipita tu. Watu washarudi, watu sasa wangangani Christmas hii ya next year. For now, number one, the equipments zime hike prices. Like this is Canon 250D. Me, I bought mine in 2020. It was around 72,000. Right now it's going at 88,000. Hii mwaka ujao tungependelea kuwa hii tusongeshwa chini, at least watu warudie biashara yao kama kawaida, watu wafanye biashara kama kawaida, pesa ipatikane, kupata pesa ya kulipa at least kazi zipatikane kwa serikali, ione venye inaweza create kazi, wananchi wapate kazi. Rais wetu akiangalia sana, tuangalie sana haki sana. Mimi gavana za consider kuongezewa say tax vile, at least wapunguze ndio wasiweze kupata kitu kwa mfuko zao. Kwabatira kwa ngarama ya mũtũrĩre, wongerereku wa magoti na mamwe mangĩ nĩmo makoretwo makihutia biacara ciao na njĩra nene, ona gũkĩrĩ ũguo magĩkorwo na mwĩhoko atĩ mwaka ũkĩte wa 2024 nĩ ũgũkorwo wĩ mwaka mwagĩrĩru kũrĩ biacara ciao, makĩrĩgĩrĩra atĩ nĩ magũkorwo makĩgacĩra kĩwonjoria. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Wanjohi. Chege wa Wanjohi, na ndikĩũĩ hihi we mwĩroreri wakwa mwaka na makĩria hihi wonjori-inĩ kana kũragĩikarĩte maũndũ mahana atĩa wĩra-inĩ waku, no ũkĩaranĩrie nani Facebook nĩ @Mũthingi TV, ona ũngĩkĩhũthĩra akaunti yakwa no ngũgĩkorwo ngĩgũtambũra. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ aikari a Mũrang'a nĩ makorirwo makĩhithũkĩra ũici wa mahiũ na arĩa
maiga kwa ihinda iraya na mahiũ mao makĩrĩ na mathara makĩhithũkĩra na gũmundia mwaki ngari ĩmwe ĩrĩa ĩkũirwo gũkorwo ĩgĩkua kana ĩgĩtwara ng'ombe cia ũici wa mahiũ, na kũrĩa maugĩte atĩ ng'ombe ici ikoretwo nyama. Gũkĩrĩ ũguo kana ona kũrĩ ũguo ndereba wa ngari ĩno na mwĩkũĩrwo ũngĩ ũmwe nĩ maikorirwo makĩhota gwĩthara. Riboti ya mwandĩki Tũtinjerie wa Ndung'u. Ekwirwo eri ya mahiũ nĩ matharĩkĩirwo nĩ aikari a Murang'a na kũragwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ gĩcagi-inĩ kĩa Gakonya Kĩharo kaunti-inĩ ya Murang'a. Aikari marĩ birigoko nĩ mahotire kũnyita aici aya arĩa maraiguire ũgwati marethara na kũnyitwo nĩ aikari aya arĩa mararĩ na ũrũrũ mũingĩ. Today we had a very hard time chasing thieves. And this is something I would say, that we are not very happy as residents because we caught thieves, we were able to ban one vehicle here. Aikari acio nĩ marakorirwo makĩtharĩkĩra aici aya na matharaita ma mĩthemba yothe makĩmekwĩra gũkorwo makĩiya mahiũ na gũthĩnja gũcoka kwenderia andũ a Bucĩrĩ mwena wa Kiambu, Nairobi na Murang'a. Susan Wanjiko ũrĩa nĩ mwene ng'ombe ĩmwe iria cirĩhĩtwo ugĩte atĩ aici aya matabanagia ũndũ ũyũ ũtukũ na kũiya mahiũ mao, ũndũ ũrĩa ũmatwaraga hathara nene. Ilikuwa imeibua usiku kia mbwa akibuta ng'ombe ameenda, nikapiga nduru, maneighbors wakatokea wakaifuata. Walifuata, walipata gari lenye ilitoka mahali pale na ng'ombe wangu tayari alikuwa ameenda. Francis Manyeki mũikarĩri gĩtĩ wa nyũmba ya gĩthĩnjĩro ugĩte atĩ marakorirwo mahiũ ng'ombe 14 ũũ nĩ gũtharĩkĩra nyũmba ĩyo ya gĩthĩnjĩro. Mwena gĩtĩ wa gĩthĩnjĩro gĩkĩ gitu ona gũtuĩka ng'ombe ici tikũiyĩtwo gũkũ nĩ tũiguire twĩna concern tondũ ng'ombe citũ ciagwo o ũguo ici ikũiyĩtwo kũrĩa ikũiyĩtwo kumana ciagwo ro ũguo nĩ tũrĩa kũigwo ng'ombe 8 na tũkĩrwo nĩ ciathiĩ na gũkũ nĩ cia turĩtwo cikĩoneka ciroretwo Rift Valley, ici ingĩ nacio tũraigua ithatũ. Rĩu ona ithuĩ twĩna thĩna mũno. Maabitha a borithi na ngari ya kũhoria mwaki kuma Murang'a nĩ mekinyirie kũrĩa ekwĩrwo aya makũhũragwo na gũkora aikari aya mahũritwo na gũcinwo kũrĩa mahũririe lori ĩrĩa ĩgwakanaga. Kulingana na hii lori imechoma kutoka hapo, tujue lori ilikuwa ya nani alikuwa anaendesha, ndio tutapata ujumbe kamili. Matigari ma aici aya nĩ matwarĩtwo nyũmba ya kũiga mĩĩrĩ, aikari makiuga nĩ mekwenderea gwethana na aici acio angĩ, nake mũnene wa borithi gĩcigo mbunge akiuga nĩ mambĩtie ũthuthuria wa cira ũyũ. Ningeomba wananchi tushirikiane na hao ndio watupashe habari, ndio tuweze kusaidiana, tuone kama hii wizi ya ng'ombe tutapeleka chini. Ngiribota Muthingi gitagwo Njeri wa Ndung'u. Ciĩragwo cia mũici nĩ mĩrongo kĩrĩ bata kana ti wega mũingĩ wĩkorwo ũkĩoera watho moko-inĩ. Nĩ hakĩrĩ bata cia ũgitĩri tũgĩtigane na icio tũgĩũke nginyagia kaunti-inĩ ya Kajiado, na nĩ atĩ ciĩko cia wa ũgitĩri na makĩria gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩ ikĩonekete kũnyiha na gĩkĩro, na nĩ kũrũmĩrĩra ciana iria cikĩũrũraga mataũni-inĩ gũgĩkorwo igĩetherwo gũikaro kũringana na kaunti kana mũnini wa komishina Kajiado ya rũgongo James Tari ũrĩa ugĩte atĩ mũbango wa gwethera ciana ici na ũrĩa wakĩambĩrĩirie mĩaka ĩigana ũna nĩ ũndũ ũrĩa ũkinyanĩire. Ikĩrĩogwo nĩ ikĩtiĩrĩte na kũrĩ mũingĩ oro ũndũ ũmwe na andũ othe gũtigĩrĩra atĩ matinathutũkania ciana ici, kuona atĩ nĩ igĩkoragwo na ihoto o ta ciana iria ingĩ. Mimi ni deputy. Tulikuwa hapa kusherekea kapati kidogo na watoto wa Global Hope Children House. Tulikuwa pia tunataka kukula lunch pamoja na tuongeleshe kidogo, and I think
this center solve a lot of because the street they could have increased a lot of insecurity in the area. So that's why we saw that apart from also saving the society to fix the mess, I think they also fix a lot of security issues. Na kitu ambacho kimenifurahisha sana, hawa administrators ndio kitambo vijana walikuwa wanaona kama ni adui zao, kwa sababu wanapovalia zile sare zao za kazi, vijana wanaogopa sana kwa sababu ya crimes ambazo kule mitaani. Lakini kwa sababu upendo mkubwa na unyenyekevu mkubwa, uongozi mkuu ambao wamepatiana na utu ambao wako nao, umewafanya wale vijana wetu kuamini kwamba hata serikali ni watu wa kawaida. Lile ambalo ningeomba ni ya kwamba tuendelee kushikilia hawa watoto, kwa sababu katika jamii zetu basi hawa watoto wanakuwa na future mzuri, na sisi tungeomba ya kwamba wakati anahitaji msaada kama ni watoto kusomeshwa aweze, kwa sababu mheshimiwa mbunge ako na bursaries, serikali ya county iko na bursaries. Riboti yo kuma kaunti ya Kajiado niyo iragituhe mweke twiko tugiikiria oro hanini ngai kuririkania githie na mbere na kwaraniria nani na makiria njokeria gikiuria kire ndaikorwo ngikuria we hihi mwaka waku urakihana gatia wa 2023 araniria nani na ningikorwo ngigitambura ndumiriri yaku kugera nenda citu cia ukinyira Facebook nitugikorwo tukiaraniria njitikiria ngikorwo ngigikiria oro hanini ndugathiere mitambo ni amu ndaicokeria na mangi maria twikuhariririe guku metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaiini. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nakamagari ira wa kwendia hema negeka na ngonia kino ndiraga na goko ni nitutamburaga kio gitu na bari itu miethere-ini akai kunyita ugeni goko kwa Muthingi TV nikio nitugicamanagie o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutiria thabari yake kinya hau yandiko wiho kibanda kihare rogo guku cece TV na nie Mwangi wa Murugi. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe na watho ugite ni 3 months with full pay ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake mwana ena right yake na mwana we ni innocent yego na muthuri na mutumia ai tokoga na indo ikwari watho ni witikiritie ciana icio utigirwo nyitanana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigire cia hwaini thome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Muturire-ini uyu ni ugutongana na andu mithemba yothe anini akuru akeni na amwe maihoretwo ni horu no haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno kieha kana matina mundu anakiruka
ta mwana ndatwikire so embarrassed na hau ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndagimenya ngoma nake tikihi. Ngoma tikihi. Kianie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni Ojuma thaigere cia hwaini guko kwa Muthingi TV Erema. Ngai kunyita ugeni oro ringi twiko tugithie na mbere tuhihoke nginyagia kuria kaunti-ini cia rugongo rwa bururi na ni ati senator wa Mandera Ali Roba urumwe na mubunge wa gicigo kana mubunge wa gicigo kia Marakwet ya Ithwiro niwe Timothy Toroitich na atongoria angi kuma kaunti ya Pokot ya Ithwiro ni makigathiriirie minister wa ugitiri wa thirikari ni cukuru maria makorirwo makihingwo kumana na uhaguku wa ugitiri ni magicokereria no kingatite muingi kunyitanira na kuhimbiria thayu itemi-ini ria gutomo ni maikoro magithie na mbere na njira igwete kaunti-ini ici. Jinga tuko nayo hii ya vita tuko nayo. Hii ni ya wakora ambao wako na shida mingi. Lakini tukisomesha watu wetu tutaenda mbali. Mimi kama kiongozi kutoka Marakwet na kemea ukora inafanyika Kerio Valley yetu. Let me tell you watu wetu. We have na wakora wako upande yote. Wako upande huu na wako upande ule. That is why tunasema siku ile NPR tupe Marakwet na tupe Pokot bila kupagua. So that watu wetu wakae mzuri. Lakini ile nasema hivi. Tusomeshe watoto wetu ndio hii ukora ya wizi ya ng'ombe ishe. Sisi kama wafugaji ni muhimu sana tuweze kuelewa ya kwamba tusipoungana na kukaa kama jamii moja na kufikiria juu ya mambo yetu na mashida yetu pamoja, hatutaweza kuendelea vizuri. Tuko na fursa muhimu sana ya kuweza kuendelesha jamii zetu na kuangalia mambo ambayo inahusu ihoini na kutukirore uria maundu maragithie na mbere na ndirakenda tukirongoria mbitika cia ligi ya Ngeretha na ni ati mbitika cia mwena wa ligi ya Ngeretha korwo igithie na mbere muthi wa rucio na iharo-ini ngurani na kuria timu ya Fulham magitanyitwo gukorwo magitungana na timu ya Arsenal na Tottenham magikorwo magikururania timu ya Bournemouth na Liverpool magikorwo magikugania timu ya Newcastle na West Ham makiurania no wikagie na timu ya Brighton. Haya, na ripoti hiyo nayo tukiuma nayo igie mbitika kuria kana igie ripoti kuma kuri haro-ini citu na ripoti hiyo igagitwikira gaturu muno itanakiumira ngikuririkania ati tukiri na ripoti ya mwanya kana ripoti ya mwanya ya muthenya wa umuthi na no ukorwo hihi wanagikorwo ukienda gwikorwo ugicorerwo kana ugithondekerwo kindu gitiganite na umuthi tukiri na ripoti ya mwanya kuria tugikuhariria
kaineta Alex Kamanjiri kiwa indo ngurani cia uthaka agĩkorwo agĩtarĩria gathabarĩ gake na wĩra wake ũrĩa agĩkoretwo akĩruta. Riboti ĩyo nĩyo ndĩrakĩenda ngĩgũtigana koguo mwĩroreri wa Muthingi TV ndũgagĩkorwo ũgĩthikĩrĩria ya mwanya. Ngaicokia ngatho cia mwanya kũrĩ arĩa othe magĩkinyanĩria mohoro ma maitũ ma Muthingi TV mohoro hwainĩ. Mũndũ ũgĩ tũti wa mbui wa Njaũ makĩnyitanĩra na andĩki Ciereri nĩwe mwerekeri wakwa. Mũndũ ũgĩ tũti Aizo nake Desmond akĩrĩ mwena wa mũhũri wa mbica nako kairĩtu gagwĩtwo Tithira gagĩtigĩra twagĩkinyĩra kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na njĩra ĩgwe nĩamu riboti ĩno nĩyo haha niĩ tũgagĩcemania mũthenya wa rũciũ. Ngai twenda rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi. Arĩ nĩ itũra rĩa Kuinda mwena wa Karen gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi nĩkuo ũratũngana na Alex Kamanjiri ũrĩa nĩ mũcori na mũthondeki wa indo ngũrani na ũrĩa ũhũthagĩra ũũgĩ wake gũcora mĩhano ya andũ marĩ igweta bũrũri-inĩ hamwe na indo ingĩ nyingĩ cia ũthaka. So this is how we create an art piece. First of all, you buy the wood, and after buying the wood you make the back frame. This is plywood. I normally use plywood, and plywood on of cypress. So I buy the cypress, make the back frame, and then we start the artwork. And we start by sketching the piece. And this piece is already sketched and it's already painted. So the reason as to why we paint before is because the beads has holes, and the holes background is different from the image. It will create a different effect. So you have to paint the background first. And let's do a part that we've already painted. Where do we? Okay, let's start by. So you start by placing the wood glue. We use wood glue because it's on plywood. Apply the glue to the wood. Make sure it does not spread. Slowly take your time, and then after that, normally I use a biro, but you put the beads first. You don't just spread, but this is what I do first. No hihi agĩgakinya haha thabarĩ yake yambirie ha. Hii kazi nilianza kusanii kijumla, nilianza lini? Nilianza nikiwa, and then after high school nikafanya kazi hapa na pale kidogo, but bado nilikuwa nafanya hii usanii until 2 years ago nikaamua kuifanya fully. Bead specific 2 years ago by June, and so far hizi ndo zile kazi za nimefanya. Kuna zingine ziyuko hapa, zingine zishauza. Kama wengi kunaye anayemtazamia kwenye sanaa hii. Beadwork ya msanii ambaye anaitwa Christine Okumu. Bado na exhibit naitwa UM Gallery. Kazi yake ilikuwa ni mixture ya beadwork na fabric ambayo inaitwa mixed media. And then kwa hiyo wakati nilikuwa nachora na pencil, nilikuwa nachora portraits, sura za watu na pencils. And then ndio ikakam mbona nisijaribu hii bead na kutengeneza uso za watu. Nikajaribu, nikaona iko sawa, and vile ambavyo watu sema the rest is history. Okay, mimi hununua mbao mbili tofauti. Kwa back frame hutumia natengeneza natumia cypress, and then hapa ni plywood. So plywood mimi hununua ile kubwa, alafu na elements of the piece yenye nataka, alafu ndo naanza kuchora. Yeah. So cypress ina depend na bado upana wake. Yeah, so italingana na vile unataka kununua. Hizi mostly ni 1 by 1 na zinakuanga 20 per foot. On the place you're buying. Beads sasa italingana na unainunua kwa uzani mgani. Ama mimi hununua pakiti. So pakiti italingana na kala bado.
but ile cheapest nakuanga black and white. Currently zinakuanga black ni 200 per packet and then 220 white per packet, but the more colors, the different colors unataka, different prices. So kuna zile ziko higher kama brown, gold, hizo zinaenda 250 per packet, yeah, most of the time. Ona gũtuĩka kwĩragwo ndĩakagota ya wakine no nĩ iyagwo mũrathĩre. Alex we akorirwo akĩruta wathi ũyũ wa ũcori na ũthondeki wa indo kuma kũrĩ mũndũ ũngĩ na kũgerera indo iria akoretwo agĩthondeka ya mamwe wa maũndũ akoragwo akĩgerera wĩra-inĩ wake, ũndũ ũmwe na wendo na gĩkeno kĩa wĩra wake kumana na mawoni ma andũ ngũrani, na rĩmwe wĩra wake to wĩra tu no ĩndĩ nĩ gũkinyia ndũmĩrĩri itiganĩte kũrĩ mũingĩ ta kũheana ũtaaro, mĩkana ya maũndũ matiganĩte, gũthomithia, ũndũ ũmwe na gũcanjamũra, akiuga atĩ ũcori ũngĩhũthĩka na njĩra ĩgwete wahota gũkorwo na umithio mũnene. A greatest moment ni Januari, mwezi uliopita tu. Nilipata opportunity ya rafiki yangu anaitwa Chris. Ali market fulani inaitwa Organic Farmers Market, whereby niliweza kwenda huko na showcase artworks zangu kila weekendi, na ever since hizo nimekuwa nikimake consistent sales. Yeah, na make more sales than zingine ever. So make ina depend, kuna siku yenye una make depending on the size of the piece. Piece moja kubwa ikienda una piece ya mauzo ya 30k, na kuna wakati unauza pieces hizi ndogo kadhaa, so zina a couple of thousands bado. Na tauri ya Gikuyu augire atĩ irĩragĩra rũkũ-inĩ ikaya kũigana, gũtiagĩte mathĩna kĩhĩri wĩra-inĩ wake thengia waguo gũkorwo wĩkũranĩire. Changamoto kwa upande wa art, kwa upande wa usanii ni watu kuikubali. Juu ile wakati naambia mtu mimi hufanya, mimi ni msanii, wao wanasio most of the time mimi ni painter ama mchoraji until waone kazi. Naweza sema ile kukubalika kama msanii kwa umbali tu bado inakubalika vizuri. Kitu nyingine ni kupata wateja, but for the past few months sijakuwa mbaya, but kwa kianza hizo ni zile kila msanii upitia, kupata wateja, kukubalika kama msanii, yeah. Na nima mwana wĩkĩo ndagaga mũthabia. Alex toje kina kuhĩmbĩrio nĩ amwe kinya arĩa atoĩ kuona nĩ magucĩrio nĩguo, no akauga o ti mũiganu, wĩkĩoneki gĩake nĩ gĩa gũgatuĩka mũndũ wĩ ngumo thĩinĩ wa sekta ya ũcori na ũthundũri. If there's anything you can do it. Yeah. Kaa hapo tu, chakula itatoka juu. Lazima ufanye kitu. Hata mimi nikikwambia mimi ni msanii na sina kazi, hauta kubali mimi msanii until uone kazi yangu. Nishafanya part yangu. So part yenye ndasemaje, part hiyo nyingine ni ya msemo mwenye anakuja kununua, si ndio? Ama kujimarket. So do your part. Art, tengeneza market. Na kuona njamba ndeyugagĩra ngemi, nĩkĩo wĩra wake Alex nĩ wĩra wĩkũranĩire, na ũguo nĩ harĩ bata wa kũnyitanĩra nake harĩ gũkinya